Ini dia Sanggar Seni Almanar tingkat sanawiyah, baru dibentuk oleh Ustadz RJ. Alhamdulillah langsung juara 1 di Riyab Fair 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hai anak nangro salam bakamo suud beratang. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah Nurul Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nurul Muhammad sallallahu la ilaha illallah. la ilaha illallah la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Salam assalam salam salamu alaikum warahmatullah. Jaradu jaradu wablah atuju malam. Karena salam Nabi kan sunat jarat mumat syarat mulia mulia wareranu lampuan mulia rekan mame suara. Ya Allah siwa poneng boleh jipute jipo di sini di Aceh Raya dalam sejarah.
kena haide tanya bergasih dalam kisah sedih Yusuf Zulaiha fitnah Zulaiha raja gempate lepas tak sedih Yusuf Ambiya fitnah Zulaiha raja gempate lepas tak sedih Yusuf Ambiya bak saboh malam hai malam gaga melumpur ke hai ayah kejak cerita nasiblah bintang bulat ngan mataura mandum ke sujud kuasa Rabbana nasiblah bintang bulat ngan mataura mandum ke sujud kuasa Rabbana tak kena haide tanya bergasih dalam kisah sedih Yusuf Zulaiha fitnah Zulaiha raja gempate lepas tak sedih Yusuf Ambiya fitnah Zulaiha raja gempate lepas tak sedih Yusuf Ambiya tak kena haide tanya bergasih dalam kisah sedih Yusuf Zulaiha jaguti mang prang po gadeng canggu di kedai bandit lon haya baho cukup mesinan alai gam jarangan gaki jati mangku timang prang jaguti mang prang po gadeng canggu di kedai bandit lon haya baho cukup mesinan alai gam jarangan gaki jati mangku timang prang jago timang prang bo gading janggo di kedai bandit lon haya baho cukup mesinan jarongan kaki jati mangku timang prang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.